Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ka donbosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sngi kilong. Shimti ka kong ida shisha nong rang ya ka shuki DGP ka Meghalaya. Ya takhu bat ka trok yap usamla Donald Peace Emli Hashen. Kendang kinong tu ya ka State Bank of India ha ICAR. Ban dan tang uwe unong shun udrok ban yakun teli ong kamaulai taun dorbar. Tomantang ni apai shaki khubor ki bakham banya. Kakong ida shisha nong rang IPS kala shimti ya kashuki Director General of Police DGP hadin balasong tait no u Dr. LR Bishnoi haka khat khandai tarik JYMMANG. Hakani kasngi baningkong bakani kalong kumi kala shimti kum ka DGP bathamai jong ka Jylla kalaya kundu banyamir jingmut bat kinong tho Khubor ka Jylla halor ki babun ki phang baka thmu ban pendep naphang ka DGP bathamai kala jubab daga jingphu samarkhe ya ki jingkli bajuat bat bakkelan bakinong tho Khubor ki labu hakmat jongka klem da kular ban penkela kongtong yaki AKA baki pat ba kishem bat kia kendu haka imlang salang paman kasngi. Kimat kiba kani ka DGP bathamai kalabu hakmat ban matphang haki jingtre jongka kilong ban wanra bat penrung haki pulit ke Jylla baki dei kinong tre nak benta ki pat ba ki badan ka akor ka jing ngolem bat ki babat ya ka an bat ki ba pentre kam ya ka. Kalau ong bakan ya lek kat bala bante ya ka nam ka burom jong ki pulit knang bakin yo ya ka jing burom jing shania bat jing eet ki pat ba. Kalau ya ro ru eki perton Meghalaya police ki bala tre minot ya laki kamram haka jing pahara election duties shaki way pat ki Jylla jong kari India kumha Orissa Delhi bat Madhya Pradesh. Kalau ong bun ki Jylla ki kwa ya ka Meghalaya police panyarap ya ki haki por bandang wan. I had mentioned earlier, we are trying to drill down and see and focus on what are the issues. Because in some cases, in some districts, we have seen an improvement. In some districts, we haven't. For example, take for us, we at one point of time we have been trying to identify the hotspots. At one point of time, it was Jaintia Hills, East Jaintia Hills more than anyone else, and then surprisingly West Khasi Hills. But West Khasi Hills, when we have focused on West Khasi Hills, and the kind of a special team was constituted just to look into crime against women, especially POCSO cases. It did show a lot of improvement, but somehow the momentum we've lost, and we need to have that's what like I was saying earlier, we need to have a relook and a rethink as to maybe there's something that we could do better. There are some things which we need to change. But that I would be able to talk about only after some time, not immediately. Ma'am, you have contributed a lot in the intelligence bureau. So what step will you take to improve the intelligence collection of the Meghalaya police? When it comes to intelligence, we always feel that the less said, the better. So I would not like to comment on how we go about collecting our intelligence. But rest assured that intelligence is a focus area for us, and without intelligence, we will not be able to really do our duties to the extent that we would like to do it. Ma'am, how do you see the law and order situation in the state? Could be better. That is what we would strive to improve. Ma'am, how will be your approach towards the drug menace in the state? How would you approach it? That is a concern that we've been having a lot over, especially in the recent past. It's very disturbing, especially to me, because with my experience earlier in Jaintia Hills, and subsequently in East Khasi Hills, Shillong was usually a transit point, but now it's become a consumer. And despite all the seizures and everything we've not really been able to make a dent into actually the supply system. While there have been very commendable efforts by the ANTF in some cases, but in a number of cases we've not really taken we've not been able to take the action that we needed to take, and we've been faulted at a number of instances in court. Our cases have not held up.
So that deterrence factor is not there. Yes, the drugs and the issue of drugs, especially the increasing crimes related because of the drug usage, especially amongst the youth and different sections of society, that is a concern which affects not only us, but it would affect not only our generation, but it would. I've seen what the effect that drugs has on at least 2-3 generations after this also. So it's something that we need to work together very closely, not only with the law enforcement, the other agencies that are involved in the fight against drug, but also especially with the families and the society at large. But we would like to drill down to the families, because one thing I've noticed about us is we like to talk about it, but we don't really do much about it. And when it comes to my family, it's okay, a no, it's not to be discussed. The social welfare. Haka step prangap arpoterik JYMMANG kumba arbaji AA ke troket dobilat number AS01RC 3530 balanya ada utaining pareng nasionong Mutersya West Janta Hills kabadang hiar sya Guwahati kalaya takhu markhmat barkamaruti Alto K10 number ML05S 5217 balanya ada Samla Donald Peace Imli hasurok ba Guwahati Jowai hasnong umroy nongra. Usamla Donald Peace Imli arpusan senam karta udang wan pai na Guwahati ban let chayeng ba usyong usa hadam senyong Shillong ulayap no hasyan. Uni usamla udi ukun juga kong IT Mons Imli kibasyong hadam senyong. Lantad uni usamla ulatmu ban wan pai shalayeng na kasurok ding paso ban kiar ya kajingyeng lan ki kali jingking damsad. Henry ulaya kendu ya kani kajingja kapas ngausi kabala bethatno ya kajing jong u hakani kastem. Hadian kajing sya lute bashir khay na yeng mane kabalang Presbyterian ha dihar hakamit si thoding kinong lute kila khandra bat kendang saya katenat State Bank of India kabadon ha ICAR maupun ha them ribhoy. Donbok ya ka bank, pat sniubok ya kinong lute na markimla aban penpat ya ka strong room bat kimsyam layo AA na kaneka bank. Haba kinong tere ka bank kila poi ha office ha ka step arpau tarik. Kila lap ya kaneka jingsya khenra jo ka bank bat kila pentip marmar sya ki pulit yam ya kaneka jingja. Ki pulit kila wan bat ki jing toket kidang ya chaprang ban lap ksai bat dientra ya kinong lute ki bale ya kaneka kamrunar. Ka Jylla Meghalaya menta kadon tang uway unong syun udrok baka hap banya kun teng da kaway ka buit Khubor jong ki pulit rengkat berkibor snong berkiseng bhalang ban rat dengkong laai jingmut kinong yalam jong ka maulai town dorbar haka jingya kundu bat menteri social welfare ba polungdo haka arpau tarik JYMMANG ar hajar arpusa. Yakani lapan pau do sekretari maulai town dorbar Dr. Marco Mitri habakran haka jingyalang balalum da menteri social welfare ya kinong yalam ka maulai town dorbar ha sekretarian. Hakani kasngi menteri ula IT ya kasong jingkershan pisa ka bakhatsan lak tengka syaka maulai town dorbar na kabenta ban penyan ya ki kam rehabilitation program na kabenta ki Samla ki balangop ha udrok bat ki batrang ban pelatno yalade na ki tersim jong udrok unong syun bakrau tam haka jing jong ki. Menteri ula ongru baleng ba kajing trei borba joka maulai town dorbar bun ki Samla kilala aban wan pai biang syaka lang salang kaba bet barenti hadin ba kilala aban ker sendon na kajing syate syakhum haudrok haudrok na bentar rehab kan ai jin sumar ban ai kajing arab akaliang ke medical part ru berkaju po counseling part ini kena na maulai ki bala wan dengan man subha ban IT kateng jongki baik ko ban ino ini kajing kerni jongki hoi kamne ke besuk
apakah inaugural function ni dan kendai gut sedang hentai Shillong pol ni nang kata hadi ni ya chi di benai ni poi kamba sapo alu kena iwan kalau ya kamba lai benai hadu de nama idang dong baru temai apa dengan kata de ngai khoblei lu iba tibor pathau nang use the makeshift kan juki hadu bentai idang ya second phase jangan ka treatment iba days of counseling part pag idang kena iba mi kan kena jisha iba mi kimla shu bagi sha dong iba le chim pag ina mo de mana iba tinge ba kimdei ban mi shu sesorok sesekir kita lagi bangla sisa ki patch not pok mola di plate show dan dari gitu ki berala ni ai khoblei ba sing ba khadu idu khat argun lobi akan ban one pie pat second phase but ini lumbiang ni kena de dalang le chi year kita di bang le school ki le exam ni apply no ni de dia betul ki gum basau bana ki la stu ki la kula ringi la komit lagi ba ki dum belian show ba ki dum ma show ba ngap show de jing belian de ki don de ki ba la be lagi berla ki joki but ni monitor kumpul senong mulai tong bawah, wei orang buat senong wei orang senong ni pet di kena mi, ibu ni kalau lagi dong juga mulai, itu kena pergi orang iki bagi buat dekat kumpul jing senang jing kerau, kumpul sempat ni pakai kena, malah dah pidang melin show pimla show bangdu pokok senong mulai, KM no, kumpul jangli pokok sekerau show betap, tinggi don nama bagi aktif jemput jemput juki, ya semua bahaya ki hantai, halom dong, kapalong kadang jing ketik jemput jemput juki bagi persang ni penilai. Kali ke effort ke jungi away ke job kalau ada orang kata ke jingko po jugi bong don pergi bayar. Kalau senang ke tahu kamsim beniki, kamsim bom kamsim short ke potong dai, kamsim le shum beri duit. I persiapan ai ki ni ketika ke jungi ke semua betina. But hawat ki ngop kita lagi bengop. Katakan dengut kita di pai ki khnuk rusuh mulai nomor ba. Kita il baca jom syahat. But kali yang ai khoblei lu ke saya JYC. Maka jing invite jong mulai tong dobar ba iseng bar khaj ngapa di sya kemudian mulai tong dobar balik kentu kin senang la miki po kam tiga chesi de wini seng kita kala mi ni ai kublai ya bagi leader untuk kita po mulai kita move beyond nak je kendu ini kena pengendit iki se membentak kita ya de ban leit ban wat ban ti ban kenrai ni jaka badi drop ban jaka badi drop ban kena badi drop tiga long kesin jam kebingin sedang kamle ke bahe kamle ke bakrau kena kena sin jam mengisim nak sim kena sin jam dah jing tu perpeni ba ngimdei ki dorbar ki ban Shillong dorbar ta kanam nama ka perthai kala kala ki jing ni jing jese ibu bun jai kila rum po ka Shillong ka thau ka jungi ka kim judon menchwa ngi kran dak jing be kia ki kran be ino shet kia ya tu ngila job menta ka once kani Kahneu Tribute Council HYC West Khasi Hills District rengkat ki dekhot NAKA circle hakasngi uble khat khandai tarik JYMMANG hakapor saw baje janmit hadien bakila wan na kijinge seng ki haban hiarban khandra drok hathem yo nongston bat kijaka penyeng kali bat saudong kayo nongston habakila yo ya kajing ujor na kipat pa bakadon kajing ya de bat ya di drok kabajur hakani kasngi uble hakani kayo kaseng kala yo bat prangut kibriu ki badi drok bat don ki bala yo lat ban pet lai luom lai wa hakani kasngi Yaki drok bat kitiar bagi pendon kam la thang no sundon hakani hikasngi. Kinong yalam ke HYC ki kerpat ki trai dukan hayo nong ston banum ailat ki breu ban shom ban sa haki basayo. Kila kerpat ru ki pat ba ka West Khasi Hills ban ai ka jinge trelang bat ke HYC ban rat dengkong ya ka drok na ka ne ka district shwa ban jot ka jing em jong ki khun ki kti jong kalawai ka jat benrio.
Kinongelam kaseng Confederation of Riboy People CORP haka arpau tarik ujemang kila penlong kajing talasi yaki kali bakit nong bela bar Jylla ha bernihat Riboy District. Ka CORP haka jingelam presiden ba bandari rentatiang kala syem yakani kasin jam halor kajing yo obat man kapor yaki nong bela bar Jylla ki balawan bandrung sa Meghalaya klem ki kot kisla ban peni baki day kinong India kentup ru yaka labor license but work permit. Uba bandari ulapan pau kajing sngokia kabajur halor kajing le sting jo katanat bullet infiltration bante lakam ya kajing rung bean ki briu na bar Jylla klem da Peit sani ya ki kot kisla jongki. क्या काम करते हो? हम पाइपलाइन का काम करते हैं। लेबर का काम करते हो। आपका ये ओरिजिनल वाला निकालना पड़ेगा। अब से 2 महीने 3 महीना हो गया। प्रेस है। कौन बनाया? आप बनाया? ऑनलाइन से। और दूसरा आईडी gali berak pilot. Muka nangni infiltration su long bayang kai dan ni. Kar boman gimi stay. Na flyover kan step tak tak. Nanti balik nangni bisa ke? Bisa ni bisa ke ikut. Berkat di ID. Berkat. Kamu dah fly ke berkat, apply ke? Nar ulung ka. Pul hadian bangi lap nakalang juga seng menemen step apa flyover lat undoi kidon dik spangut ki bar Jylla bawan ni nakalang kaseng ibat iki ngi klise kinlet kyong giban litre sa kori khasi jengkya ibole cha shela gibole cha dauki gibole kileng gari khasi tabang kli ki kot kisla kimdon sla watang kale bor license ru kimdon kenang tengi wan Haka khatkhandai tarik ujemang Presiden ka BCCI Board of Control for Cricket in India Roger Binney badu Honorary Secretary J Shah kila play pat ba handriu tali ki indoor cricket facility na kabanta handriu tali ki Jylla jaga North East ki bakan thop ya ka Meghalaya. Haka arpau tarik jemang na kalyang ka Meghalaya Cricket Association MCA kalabu mau nongrem bante ya ka indoor cricket facility Hamadan Kurkalang Umroy Riboy District. Hakani kasngi bu mau nongrem ladran lang Presiden ka Meghalaya Cricket Association Naba Batachaji uba Gideon Kharkongor Honorary Secretary MCA ba Regional Kharkamni Vice President Kong Silbi Pasa Patmashri rang bashnong kalum dat khala uba ST Rempet ba ELHEC Advisor jaga Dor Barshnong Lum Dat Khala ba Michael Karhunai Secretary Riboy District Association ki dekot ka MCA Riboy District Cricket Association ki rang bat ki thei e cricket na kilom khasi jantia bat garo lapan phu shu yakani kasngi ki jingshat tenrai deki samla khasi jantia bat garo 1, 2, 3. press long press.
the convener coordination of the NETP committee of BCCI, which was headed by none other than Mr. Anurag Thakur. It was approved, but I was also a little partial towards my state, so I put the proposal only for Meghalaya. But I made amends. Kinong yang lambat ki dekot ka hitu umsning circle kala penlong ya ka jingkhenra work permit hakithan umsning na kinong bela bat kinong trei ki bawan na ki wei pat ke Jylla kari India. Kinong yang lambat ki dekot jong kani ka seng kira let khenra na du ki jakari ki merat klau Meghalaya Biological Zoo ka badon ha umtro bat kala pha no ya kinong bela ki bambiang ki kot kisla. Kahito kala kentu ya baro ki breu ki ba ai bela ya kinong trei ki banabar bakin da pet benia ba kita kinong bela ki don ki kot kisla ki ba biang na ki bor sarkar ne district council khnang ban light na ki nu ki jing e ki ban mi hadin habon. General. Apa pas tu ada? Apa pas tu ada? Malik dia dia donran siya. Apa pas level lagi? Ini kan level lagi ni यही गेट तक बना के हम ये नहीं में. Anyuan di NGO mah? Di NGO na ayu juga itu. Ini orang cek ini di level kan minta opsi orang cek dulu. Di jam yang lain dia cek. Kita tanya orang yang sini cek level berani di menteri pasna. Dia bercek level yang tidak yang tidak. Baru ini kita ambil yang di bagian di menteri. Ya, di suruh ke DPD. Baru itu jam belum. Ane kata. Ane dia. Kita jadi ambil kan kerja. Satu. सब्जेक्ट तो और लाइन है और चार लगा है तो हमको लेके मतलब भाग दो हम अभी बस जाता है बस दो आपका पार्टी आप दो तो दूसरा वो दूसरा कौन है दूसरा बोलो ग्लोबलाइजेशन ये तो क्या डेट पे है और कोई क्या मतलब Hôm nay cái em kia có khả năng ngược tình nếu với con tên bắn hoa đầu tiếp phá lại đấy cũng này là cái level này để hadin balawan beliau jalan nang om banha katang kita kan betul. Oh kan ya. Oh kan ya. Tim aktif ngalapun di dokter dekat tim. Terus ada orang lagi kan? Benar. Sasang ya. Akut. Ini rahal. Halo. Oh ya. Ningkong ningsap ya, lu boleh try kerap, pula jalan yang ni, pula pergi lenti yang ni, aduh, ini kesini, belum tak, ini nak yang itu posting circle, ribuan district, ada negasi, pemerintah arboterik, naik besar, arja, gila ini madan, tak kesini, bah, tum kecing butian, buat jingat jeti, juga ni Khuborjylla, di bawah drum kertap. Agane kari ka ba itu. Te labun sini, labun sen idulap ba nang te NAKA ceket apa kabadan deha bornehan ba kimdan kata ka jingpet ngor pet tani yakine ki ba wandrum kertap ya Khuborjylla abai de ba kikot kisla jomki te Mentah kasih hi, nilai mi madan, pan pet ngor ikan eka jing tray, jing tak jingki, akan eka circle ke jongi. Shibur ngilalap, Khuborjylla kiba pentray,
Ibatray kam bokher. Ba ila check ki kot kisna ki document bi. Abai de kam tray. Ibon hina ki ibambyang kot kisla. Kimdon nya kata ga labor license. Kimdon nya kata ga kot kisla babyang bakin tray kam. Ya. Abai de kata ila sim hi takarai. Bangila penpai no ki sange rakam jam tray normal. Akade kecela itu ni dapat ngor yang mat. Ibu ni kekam pilih hati pada orang perasaan pun ila ye betre. Apa ini berkata ila cepikot isla jadi Khuborjylla betre akan tu katne jaga apa ini berkata untuk sampai ke sini. Ila lapa kimpiang di Islam kopiak ila tempai lagi ila bersama itu ke kam betre. Apa tu? Ya kata cekik ke dalam bornya. Mana ke cepat? Ini keluar. Baik pertama jadi Khuborjylla di luar rumah pertama. Kata gari itu ni. Bah kerja ke NEHU. Pun tu Samla kasi jong opini akhirnya isu juga lagi. Pun kijingja, pun kijing sosi bagi Khuborjylla. Badai kitu ki Khubor ngila poi siya kapakon, tarhado bangin daya siyambiyang kublay sibon.